Dobar dan svima, ovdje je Ničba 1010, poznatiji kao Roberto Anić Banić iz Novineta, i danas ću vam pokazati nešto što me zatražio jedan od gledatelja mojih tutoriala, Luka Ninić, kako pokrenuti nečiji drugi APK na emulatoru. Znači, prvo što ćemo napraviti, otići ćemo u naš ADT bundle, idemo u SDK, Platform Tools, gore kliknemo Copy, kucamo CD, razmak, desni klik, Paste. Evo ga, to smo sredili. Onda odemo u Eclipse, Android Virtual Device Manager, kliknemo na koji želimo upaliti, Start. Imajte upaljen samo jedan, molim vas. Kada otvorimo, moramo se pobrinuti da ne bude instalirano ta aplikacija već ovdje. I odemo u Command Line, točno idemo u Command Line, vratimo se u Platform Tools. Kao što vidite, ovdje imam nešto A. Taj A, to je jedna aplikacija koju sam ja napravio, inače se zove Clicker UD i onda piše verzije i tako, ali ne smije biti više točaka jer ADB ga neće prepoznati kao aplikaciju. Znači, promijenite nešto jednostavno kao A i recite mu samo ADB razmak install install a.apk, enter. Sada će on tu malo raditi svoje, poinstaliravati na emulatoru. Normalno mogli bismo otići, koji inače sam mogli otići na internet pa to skinuti bla bla, ali kao što vidite nema Play Store ovdje. Evo vidite, u pozadini rekao mi on success. Tu Clicker UD, otvorimo ga. I ovo je jedna od developer verzija na kojoj radim, tako da sada aplikacija neće raditi baš moja kako se spada, ali tako instalirate bilo koju aplikaciju i tako ćemo, recimo kada ćemo raditi na Facebook SDK-u, tako ćemo instalirati Facebook za Android. Znači otići ćemo u ADB, instalirat ćemo ga. Ovo tu što on ne radi, to se nemojte brinuti, to je greška u mojoj aplikaciji. Znači, puno vam hvala što ste me pogledali, dali mi šansu. Ako možete, šerajte prijateljima, ne znam, ako je to toliki problem, ne morate. I da, ovo je bio jedan jako kratki tutorial. Zahvalite se Luki Niniću ako je to baš što ste tražili, i još jednom ponavljam, recite što god želite i ja ću to napraviti i pokazati vam kako se to radi. Puno hvala što ste mi pružili šansu. Ovo je bio Ničba 1010 ili Roberto Anić Banić, poznati u Novinetu, i želim vam svima ugodan dan.